nam chiao na mo lungmali post thawngchimnak in nan kut kanin tlai na thawngni kul le thum dipa nin ni zinglei thawngchimnak kan rak thok lai tu zing kan chimding mi tlangtar cheu khat na chu matupi peng a ka deuh nak a chuak i teboi sakhan pan in SAC ni ralam an sial chinral kap CNF CNA le CDF thantlang cha a chowa an kol na kong USRC le GTRO ni chathan an chua midat kopi to chungmi hna in cheu khat chu SAC ral frang ni an khang i minung pakhat an tlai SAC ni chunglei ka deuh na atwa mi ruang a rezua kopi in somruk leng a rok chinral kap hna ni SAC chungtal somli khat an tlai hna thawe SAC ral frang chege mi piral kap ni an ka ral frang pasha an thi ti mi thong le thong pang dang hna an rak selai tupi peng a ka deuh nak a chuak i leboi sakhan pan in SAC ni ralam an sial chinram kul matupi khopi chinthlang na ge lemiu lam a ka deuh nak a chuak i matupi pelawa lampi mengkwang hun leizong a SAC ral hrang ni ralam an sial tia thei si matupi peng lai len pi SAC sakhan le leizwa khopi SAC sakhan na chu chinral kap CNA le to chung shem tlai tang ti phuna ni an la kho nu a matupi palawa lam mengko a hlat na hul zong November ni som thum a matupi rambun SAC ni ral lam an sial chupin a December ni khat jingsui mi lam poriat luk a matupi khopi chinthlang na ge zong a ka deuh nak fak ngai in a chuak tia to chung mi pakhat ni a chim jingsui mi lam poriat rong in hrengan le methal bua ke thong thei si kan ni zong leng a kan chok ngam lo i in chung a kan ni er kong na ka deuh nak a athi mi le hliam tor mi kong a thong fiang kan thei kho ri lo tia to chung mi nu pakhat ni zalen a achim matupi rambun SAC ral rampol ni lewoi sakhan lei a tang lei in eidin an chanti na lo i chunglei in eidin an chan chang ha tia to chung shem lai cheu khasin in kan thei atup matupi palawa lam chung a ralam sialmi SAC ral rampol hi teboi SAC sakhan a thazang chap ani tim cha a aselai tia to chung mi hna ni an zup nak zong an chimchi General Cup CNF CNA le CDF thantlang cha a chowa an kol na kong USRC le GTRO ni chathan an chua US Regional Committee USRC chu chin mi phun le chinlan zalen na mate ko khan lai rel na pu ko na din cha a nun nak thap in rian atwan tu chin national front chin national army CNF CNA cha a chowa kol pek nak in dir kam tu bu asi tia USRC ni chathan an chua Global Thantlang Real Life Organization GTRO chu CDF Thantlang cha a chowa kol pek nak in dir kam tu bu ase thongni kul la khat February ni khat a SAC ral thrang ni shem na mang in no ngai nak alak nu a Chin National Front Chin National Army CNF CNA theipi nak in CDF Thantlang chu khosring banjang zaknak bual vailam le thantlang khom na phone in dir mi asi tia GTRO ni chathan an chua USRC le GTRO ni kumthum tluk choba kol nak le cholchang na kan zau than tik a thandeu a hau ko tia kan ruwa chuza a thonghi kul lali fundraising kong a kapni in lungthlit na kan ngai khomi na chu atang le bantuk in asil Lokhan nak a fundraising kong he petla in asi kho chung in ibom chanding thantlang le tlangthon panga simi na khwasin i chowa haltik a mun khat a halti ding khwasin in kan hu mi chowa chu USRC ni zatok somsari tin chauding le GTRO ni zatok som thum tin chauding renton nak chu US in thokmasa nu a herning in ramdang zong a pezul ding tia USRC le GTRO ni anlaktar Indat kopi to chungmi hna in cheu kha chu SAC ral thrang ni an khang i minung pakhat an tlai chinram kul mindat kopi uwen tu mang pangpar dung tang lei hun to chungmi hna in pol chu December ni khat chu swimi lam hlein hi hrong a SAC ral thrang chungtar pol ni an khang pek hna i chu swimi lam pahni tiang a meizong an thet kho ri lo tia thei si Minda Shrambun SAC Zanhi Somsari Pali Battalion in
Al sang chung tal pol chu moto khat in kopi pong kam le lawa ka zung miu ulam then bek le na a ralam an sial I chodor in lei a atrin mi pa pakhat chu arong lo in an tlai I peng ukzung a an kalpi tia minda thongla tu HKL ni atial kopi chung a petlai in shremngan le shrem he pol zong an pok ngai chulan a mindat kopi chung I kadau nak achwa leo a se siral thrang chungtal cheu khat ni hliam an tuar atu kadau na kong a athi mi le hliam tor mi kong theifian asari lo tia alang tar chi SSC ni chunglei ka deuh ngak atua mi ruang a lezo khopi insom luk leng aro chinral ka hna ni SSC chungtal somli khat an tlai na chinram kul matupi peng zautung hmaram rezo khopi la ka deuh ngak a SSC ral sang ni petlai in ni chung bom athlak mi ruang a biak lei in si in siang in le bengtal in to chung mi hna in som ruk leng arok tia zautung federal council ni November ni somthum a chathan an chua khopila ka deuh nak a to chung mi thong hi leng chu umnak mun chu tak in a him nak a an zam hna I aran nak in an kir than kho nak ding a ti in CDF zautung ni mun ma thenlim na kan tua tia zautung federal council ni alamtar ka deuh nak chu zazat LMS operation ti in una tong ti phunha simi CDF zo phei CDF lautu CDF Mara CDF Senthang le CNA CDF Matupi Battalion Tunhani November Kulakwa Jing a kan lakho tia an langtar chi chuka deuh nak a SSC ral thrangpali an thi I SSC chungtal le an chungkhar hna minung somli khat kan tlai hna pin a thremthil tampi zong kan lak chi kho tia zautung federal council ni chathan an chuami a an langtar chi awe SSC ral thrang chege mi pi ral kap ni an ka ral thrang pasra an thi taning tari ram than thowe peng SSC ral thrang chege chu mi pi ral kap ni lu no in an ka cha a ral thrang pasra an thi tia thowe peng ko battalion wan chung in twamwa ngoi tu pakhat ni achim November kul ruk jing swimi lam pangale hlenga thuk a thowe peng SSC ral thrang paktai chege chu mi pi ral kap thowe peng battalion wan chung ral boy captain siwan shroinak in mipiral ka pufon dang ral kap thazang kulali thuk ni luno in an ka tia thei si SSC ral thrang chege ka ral kap thazang kutluk nak chu kan ni thazang kulali thuk ni luno in kan ka thowe khupi he anei tukcha a ral thrang thazang an chap I chege lakman lo in kan kir tia thowe pengkom battalion wan chung in tomwangwei tu pakhat ni yangon khatit media a achim Dipa peng SSC ral thrang palik sakhan lak nak a methazun riat pistol pathum an lak pin a ral thrang palik pahni an tlai hna siaram ko chak lai Dipa peng SSC ral thrang palik sakhan chu TNLA ni luhno in an ka I an lak ral thrang pahni an tlai chi hna tia TNLA ni alang dar December ni khat jingsui me lam paruk la cheu tluk a Dipa peng SSC ral thrang kutang palik sakhan chu PSLF TNLA pufan ni luhno in an ka I an la sakhan chung a ral thrang palik methal zun riat pistol pathum methal kwan tampi an lak pin a palik pahni an tlai chi hna tia thei si chuban tuk thiam in mu se peng nampo SSC ral thrang sakhan zong November ni khat a TNLA ni an lak ral thrang pahni an tlai hna pin a ral thom tampi an lak chi tia thei si Musele nan phaka karlak SSC ra thrang sakhan mi piral ka phufan ni an lak December ni khat a siaram kuchak lei muse pengle ko khai peng nan phaka karlak a unghun khormi SSC ral thrang sakhan chu TNLA ko ka MNDAA le A ral ka phufan ni an ka I an lak tia thei si nampaka le muse karlak I a ummi SSC ral thrang sakhan chu adi lak in kan lak achung a ummi ral thom tampi zong kan lak chi tia mi pi ral kap chung in twangwa ngoi tu pakhat ni achim
Ongi a SSC ral frang sakhan pakhat KIA ni anlak kachin ramkul mongin peng a ummi SSC ral frang sakhan pakhat chu kachin Independence Army KIA ni anka I anlak tia kan thei December ni khat jing swimi lam paruk tuk a SSC ral frang khalaya pasra khalaya somsari le pasari pufat na umnak sakhan chu KIA battalion 5 ni luhnu in swimi lam pati chungtuk anka nu a anlak kadaunak adi hu a michina in essential frang je fighter pathum ara I bom athak tia unchim kadaunak mun I athimi konglam le palthum konglam thathlai leopi asi tia people spring media ni alangter Aizol kopi nu thong in chung in thongtla pathum anzam November ni som thum jingka khan Mizoram aizol kopi nu thong in chung in thongtla nu pathum anzam tia thei si thongtla azam mi pathum na chu turel khwa mi la chan moi thompui khwa mi la rusang I le chura chanpur manipur khwa mi ni yang boi na hi ansi November ni som thum jingsui mi lam pakhat le patni karlak rong a thong in wampang in ankai I an chuak tia an langter thong in chung in azam mi nu pathum na hi rithai si ruang a tlai mi an sin ha thong in chung a manding mi puan an pek mi na chu peton in wampang a an kai I an chuak tia thei si Israel Hamas karlak nisari chung kadaunak deitar asi nu a thokthan asi changlai Israel le Hamas karlak kadaunak thokthan asi changlai cha a phimchon nak siang in cheukhat phikhar ansi Israel ko pi chaklai le thanglai phimchon nak siang in na chu rocket mang in ka asi hlan I phimchong mi na humhim nak to coding asi a chun siang in hi phikhar lo in on selai tia hofor command ni achim Israel ni Gaza khupi chungchu ra thungan in aka than changcha a Gaza hmurram phimchon nak siang in chu phikhar di asi tia AFP thongpang la tu pakhat ni social media a achim Israel le Hamas karlak nisari chung ka dau nak deitar in minung ikhan nak a Hamas ni jingsui milam pasari tiang in ralpho amhan mi na melurel nak ape kholopin a Israel hi rocket mang in akari cha a kadau nak a thokthan nak hi asi tia IDF ni anchim Russia ral kap asung an pek han lo chu deinak le remnak kong kan chei mai lai lo Russia ral kap an ma hunram I an kil hulong a ram deinak le remnak kong chei mai na kan to kho lai tia Ukraine President Zelensky ni achim rampumpi ni hroi tu le no ngai tu na ni Israel le Hamas karlak ka dau nak an boi pi ruang a Ukraine hunram ka dau nak deitar du nak laktar in Moscow le Kiev ka dau nak zong deitar ding in nol nak zong atam chin chin chang hi kong he pe lai in Ukraine President Zelensky ni Russia ral kap an ma hunram an khil han lo chu remdei na kong chei mai na kan to kho lo tia achim ve tu zing kan thawngchimnak chu ma bial in kan doctor ri lai lungmali post thaza akan pe tu nan di lak chung a kan ni lom tok lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek chiao ding in kan in som na